Papaika timba padang dipateke rampung potete ramakamban pulambanan bukutang sipiadiran belanai nang taruk to sioso tuna to situran dadi rampung metua katongkoran kamar jalan keluarga almarhum nek buyang timba padang di Raru Sibunuan Sangala rampung pakasal lebun turinge ne pabintin tanah saririna rampung metanda mali mempatu kaboro laku Bapak Piren katongkoran kamar jalan Pak Arion timba padang di Mila Sangala rampung metanda mali mempatu kaboro laku Bapak Piren katongkoran kamar jalan keluarga almarhum Nenek Tinakken timba padang di Raru Sibunuan rampung pakasal lebun turinge nu pabintin tondon saririna rampung metanda mali dan patu kaboro laku Nenek Agung batu Bapak Piren katongkoran kamar jalan Papa Uda timba padang di kandang batu tongkonan bontong Jawan rampung pakasal lebun turinge nang pabintin tanah saririna rampung metanda mali mempatu kaboro laku Mama Cindy katongkoran kamar tinanna Mama Abu timba padang di Buntao rampung metanda mali mempatu kaboro laku Mama Piren katongkoran kamar tinanna keluarga Lina Pasorong timba padang di Tina Rantetayo rampung metanda mali mempatu kaboro laku Nenek Noris katongkoran kamar tianna Nenek Nadin timba padang di Tina Rantetayo rampung metanda mali mempatu kaboro laku Nenek Noris katongkoran kamar tianna Mama Irma timba padang di Buntao rampung metanda mali mempatu kaboro laku Mama Piren katongkoran kamar tinanna Papa Nanta timba padang di Kalimantan rampung metanda mali mempatu kaboro laku Indo Marcel katongkoran kamar tinanna Nenek Nopa timba padang di Tendan rampung pamandak tampo limbong nararama kambang tumpa bintin sapan minanganah buku tang sipiadairan belanai nang taruk to sioso tuna atas tunan dadi rampung metua Igwa masih sambung sama maratun talimbong kalua tanah taling aduanta mabom baluangan Pak Ganten makarengta tikarte caling tama suling Pak Peraminta na buah karana tamer raputalang tuna arana utama kaponan nau karampuan takatongkonan ta langan ditima ma ulolom rekke dirambe pala maao tan kelesuan tontong makarungan nga ranti kadua natiro mataduan tanata apai pentirota mintu oni diponi gamara dipo gamara marasa mo tomabadong toma alambo ko natole isadia satubang namane sule
Mangka toma lambo ko toma katia satu namane sule. Sedia toma lambo. Yo. Susi mo kelang kiran te kalua. Maria Rian te mayonin na kalambunan nalo tontong di poni. Pangarang Susi Bulawan. Ya, toma lambo ko dari Lembang Kairo, Kecamatan Sangala. Sedang Pak Katia nantinya dari Balik Boko, Sangala Utara, Kelurahan Tumbang Datu. Mangka to makatia lagi sorongan lako pa aketu ada ko to ada anak to mga late dong. Para nakaw to ada anak to mga late dong dako.
di doa terus semangat salian dia baik kematian laku toma tumbukti yang kita dulu di kola toma iso Siapa ko piloto? Lembang Kairo kecamatan Sangal. Tahu, kalau benda aku piloto kan. Nah, si Taruna Dia pernah kopi dulu. Nggak boleh. Lembang Kumbang Datu kecamatan Sangala Utara. Ia tu tomarandingi bayun nate gaya mado ba tu tomuane. Ia te ba akatia bayun na terara ado ba tu toindo. Iya. Oke, mangir dulu dolo. Mopir. Mopir baik. Ada tu apir lah, mana tahu tu apir dah. Oke, Ya. makasih bro. Tampilan pertama gerakan pertama gerakan pasailo. Kali kulen ubale. Kos ngelak kota. Yang tengah para kubiah. Penyinasan ketelan. Hari kami bergabung siman kabar real malam. Malam itu rapi kan berada di masa amulas tu. Tiro itu dalam tuntunan Papua. Maklum rantina orang panampu pada ganti gerakan kedua gerakan Pak Maraka. Ya, itu Siapa Pak kopi tu? Maraka. Kawa, ayo. Ngawa. Mau ngawa dulu. Kita mau ngawa. Saya mau kelas. Ya. Mana aku tanda itu? Mana aku tanda itu?
kamu tahu. Right, ladies and gentlemen, the next section is Pak Masimana. Ya, Pak Masimana. Hati-hati. Retiro begini itu. Ya, Om. Gerakan terakhir Pak dan Durudalle. Induk-induk dia rempon mayang dia taparan. Tidak sampai. Di kuah membuat ringgi minta habis suku-suku. Suku-suku na Toraya, ringki-ringki na Papua. Suku-suku tomambela ringgi tor alami. Iya, agimo. Masih mau padu mukungi apa? Boy, ang ninda, wala solo. Ya, Oke, thank you Primak. lagi sore aku pakai tuh. Ting kasih taruh nah. Bagaimana Maros? Mau pulang Maros? Maros mau pulang? Oh, belum pulang. Ada anak mau ratu mangkambi, taruh tunan. Yo. Jalan-jalan ke Makassar, jangan lupa beli roti Maros. Mali penonton na aku ami di sitampi mo daw. Pasti tiruan ni dia. Oh, tayo pa deh. Oh, Nah, si kita namela pa jom. Baik demikian itu tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu. Apa ko? Nah, panabiris te panggabamba diom. Nasi kita namelo pa. Ya, ini bongi betul ya. Pasti sapu nih. Yo tabe depa tu rarabuku rampot tongkon tu lagi tanda malesoi lagi to di marorong itu tanda butuna. Dia foto siapa Pak anak Arion
papana Irion lamay nila sagala mempatula ko papana Piren madok ko masola papana Piren si Taruna siya Papa Agusti dia may mangkasa mempatula ko papana Piren madok ko masola papana Piren si Taruna Juni lamay raru si Bunuan sangala mempatula ko papana Piren madok ko mojolantangan na papana Piren ya betul sangara rata karampuan tadi timang belolong di rande pala maau tangkelesuan katang palambiran katang maupuran kita bang mempasihinan di inanna. Mantap Pak Ketua. Oke Nenek. Ya mantap. Ayo. Yo, demo mendaftar deh Pak Ketua. Nomor 10 lawan 33. Bukan ingat dong toh. Pabilangan nih, pabilangan. Mana Palili toh? Coba main ke sana. Oh deh. Wah, ini mah. Ya, pada bangki. Tekner grup. Wabila ke hulu. Kapten Morgan lawan Magnet. Yo. Ronde pertama. Kapten Morgan lawan Magnet. Kapten Morgan. Kemudian kedua TNR Group lawan Daud. Yo, tabawa misau. Ya, maruamo pinonton lo. Ya marilah kita pergi menonton penonton. Kalau kita penonton le. Iya, nah penonton itu. Apalagi kita bening na we. Sana kita menonton. Ya, pasadia mede Kapten Morgan lawan Magnet. Oke, Kapten. Kencang ombak Kapten. Ya, dah pertandingan yang seorang kali saya pihak-pihak. Nala baru penonton teh. Merampak wae. Halo, kayak penonton. Palagay tero. Oh. Penonton nih, wae. Aku bisa tahu. Suara. Siap. Suara apa nama penonton? Sadia mereka Kapten Morgan lawan Magnet. Tenong. Jonas Awasya balantang ku. Oke. Tahu ya. Tayo mga pakai binibili apa? Sila penonton. Tayo mga binibili mo na. Ay. Tenong na lari eh. Batal hindi. Weh, baru kamu ya? Oke, woi, waru penonton guys. Nih, luar biasa. Magnetik. Ulaso. Macet. Wala to. Woi, lasok. Macet. Kalau lasok.
kaya ni pero suka lang ang luto. Laurel. Jangan kumpida. Ay, maru ko pero tundoy. Ay. Ano ba di tasyan? Maru ko pero tunle. Yan ang sambo na. Mari to meron din tira bini-bini to eh. Kita cari dulu posisi di mana kita bisa melihat bening-beningnya. Wah, baru aduh kayak penonton dulu guys, wah. Oh. Oke. Itu mah. Tiga. Bar kata Melody penonton di bening-bening itu eh. Tiga. Antay mga bening-bening rokok eh. Law rambut sama may palisan eh. Sini kami di atas batu. Nilanasan yung may. Wah, ini bening-bening dan orang Bukan malam istilah. Tiga. Kita siya na maruot tayo sila lagi di sini bening-bening itu dole. Linda. Dilarang main judi. Kalau enggak ada uangnya. Apa nih? Berapa kah? Apa tuh dulu nanti? Atau seorang dia atau apa dolonan? Di Komamun din na dolo na. Dahil tanda tutero mo boss. Asas kami na yung pitama. Tama kami ang pick. Kala. Wala ka marka. Oh, malaki. Oh. Pagparo ka na pero mo. Pero partai ka, mana bisa partai teh pa. Tipo sula. Jangan ada uangnya. Ter. Oke guys. Isang na rin yan. Ulun na pa yung nalun namin na kondong yung nalun. Ulun na yung nalun. Ada karanori badin natin. Batin dito, kung naman iba may lari. Ora, kutu pula yo, eh. Dapat yo. Kanya nagtanggalnya na. Hah? Gimana? 15 lagi. Mbak bisa 15 yang beri itu aneh. Tenang.
Ilan na maju? Kita na sila ka. Oh, tahu baru apa penonton nih, woi kay Suay. Baru ada penonton. Oke, siap-siap nomor 30. Dari anu magnet lari. Nomor 30 Derwan Ali. 33. Bapak Dede. Yo Bapak Dede, yo. Adi Nataka. Yo, patalan dulu, dari Tiro. Masih dewa bisa nasi ibu muta pakai kalau bisa. Baru apa kaya? Baru apa penonton? Ya, udah betul. Udah tak nonton. Kayak apalan. Baca. Masih mau putih, batam itu parepe masih sayangan. Bayar tuh kayak nawar tapi film mesti nang lagi. Umar terong mentepi. Parepe. Taruh masih di kepit eh. Boleh Pak, ading ko na to mga lawa ba? Dito na. Ngeri to. Mantap sa pinasa ini dong. Padok. Ang ora mo ya. Parepe. Pumisa. Mana betul lo? Oke, Wak, umar ko, Wak. Dari ketua Tidung Kandalan. Saya apa? Umar Tidung apa yun? Oke, baik. Bisa 5-nya.